Yes ya Uganda mwebale munonga kwekumira NKORE MEDIA TV kandi mukagikora the number 1 ningasho mukutokusinga kubana kwereza makuru nangwa nebikushemeza so embera yone y'obusasi kandi amakuru tumarungi wanyuma y'abantu ningashabatemu kubasa kuba nibashutinga motoka ya pasta ningasho mushobozi wa mano ngombasi oziba mana aha wa Salt Media kubana babasa kuba nibashutinga amasasa motoka ye cyaba cyo munonga abagoberezi be kandi n'abantu bakumwikirizamo nangwa n'abandi banywana be nanitwa abantu bakushaba ubusinje kuba buri nko mwihanga gitomo tikintu cyo nje kushanga ngo babasa kushutinga umuntu ningashayire profile nko gupasta wa mana munonga then mukamara gashutinga emumbera nkejo amakuru nago busasa munonga kandi agabaho opasta yanatahaho so storage zone makuru gakironi gija mingi so tegakabire confirmed kugira ngo bamanye echarugiraho kumushutinga niki konka tugambire ebi yaba ari murago hospital kandi mbera ni yejo umwaka 20 twagutandikaje konka no rebera kimwe ngo abatabuzi bo businje bo tubakwenda kumanya kandi pastogu ni pastor wa mani munonga director wa Salt Media Group kandi na chachi aho muri Kampala kinoni House of Prayer ejo numujimanya munonga ningashayiba kumayanka kanani rand mbera ni yejo kandi mazima makuru gote marungi abo kuba ebituntu birebaho kandi rizana nyine unanishomaho nawe high profile ningasho mwiruci wa mani munonga bakweta Benjamin Kipragati kana wase kuterera amasasa aho bakamucumacumita aho muri Kenya kandi bakutekateka ngo babene benda kumwibayeho esente ubwo nawo no muri curangano kandi akirukiraho Uganda ombiringwa ningashi 3000 meter step chase champion Benjamin so bajangu Uganda's 3000 meter step the chase champion Benjamin Kipragat has died. Kipragat was found dead on Saturday in Eldota, Kenya. Amakuru nigago nago kandi anarebero fute jaho abatemu ni babi munonga abagenzire bacekinga kuraba bamwitaje kandi mbera nimbi konka abanyarwanda mwetera mutima mukundane kandi binturo kutwachitamzo misho mureke kuteka tekero mu mbera nkezo zo kushanga nguno ita mutahi wawe abako businje nibutandikira ari cyo twenyine mugiro kundana kandi nekintu umuntu yakwarana tibikizibu umuntu yakukira tikizibu tibuzibu so no basa kutekinga time ni yokore ushanga beho kuba toka mu incha kare yana basa kubisaho family yawe ningo bundi yana basa kuchanginga kihanga agire change ciyataho ningo change yana baza kuyambe kintu cyangwa munonga so ntuhabura kundana kana competition etakaza mu kwitana tugezeho kwatagana no kugezaho kucengana tukagumiza mu tukaro kutwatambuza life embera ni yejo kana makuru go ni mabi munonga konka chama no kujangu pastor Bugingo tari kubi munonga kandi bajangu tari out of danger so naza kubaje naza kukira kandi embera ne basa kubanetamburaje embera ni yejo kandi polisi niyo yasa kubane mutware kamuhisaho kandi yajangu polisi yajangu rode yatankire kuronda batemaba kandi tekateka ngo ni kubatunga so embera ni yecha hasigara ogundiya muswaga promoter kandi wanda promotinga music yawe no hurano nango jiteka internet ame kutuyonera gukora sente no hurano nango YouTube yawe tugitereze ni ubase kutunga sente kumwishongozi ubase kukura uza revendijo ni namba 0 0 binabiri ni 2 mwenda 0 aho ntubasa kwatagana kandi kintu cyawe tukiteka revo 0 ina 2 mwenda 0 YouTube yawe bici music tugisapplying burahamwe ushange ni watanaka gukora sente asigara mbera ni yejo kandi keep it NKORE Media subscribinga sharinga ogitambuze turo kutware kinde cyo misho otherwise nimbanjura pastor Frederick Musasizi abantu bisingiro abantu bankahi mugwe muhike waho rugaga miracle home church yambaze kushaba kandi ikintu kitambure je munonga asagara abashasha ninga injured ntubashabira ruhanga bagumye kandi ajoze wono kubiyo mbereje otherwise keep it NKORE jabless
nyina mani noza kwikiriza ngo nyina mani noza kukakasa ngo nyina mani